Sorry, I accidentally stopped myself in the video. Maar ek het daai kant ook opgetel en het balanceer. Okay, probeer vir my. Activiteit 4.5. Waarmee is ons nou bezig gewees? 4.4, nee? So try activity 4.5 on your own with all the knowledge that you have now. And then I'll send you the memo for activity 4.5. Okay, grade 11s. I hope you have a lovely day. En ons is basies nou klaar met die werk, so julle kan nou lekker rustiger leer. Julle het alles. Daar's natuurlik, kom ek gee weer vir julle wat is in julle toets, what's in your test. Asset disposal of vaste bates. Fixed assets, nee, is dit in Engels? So vaste bates. Dan is daar vervaardiging, of kosterekeningkunde in English, cost accounting, or manufacturing is the other word for it. Where you have your grondstofvoorraad, goedere en bewerking, klaarprodukte, fabrieksbouwkoste. Yeah, you have your, what is it in English? Raw materials, goods in process, finished goods, factory overheads. That's the manufacturing. And your break-even point, gelijkbreekpunt. And then bank reconciliations, bankversoening. And creditors reconciliation. Crediteurversoening. So that 4 things will be in your test. And ja, strongs, sterkte, leer hard, doen julle beste. Onthou hierdie punte is nogal belangrik, nee? Maar ons vat volgende kwartaal weer vas as ek daar is. Okay, graad 11, tot ziens.